WaKim ũrĩkũ? Nĩ former MCA wa gwitũ etagwo WaKim. Acha ti. Wa MCA. Nyandũ akũria thome arĩ. Ya Narumoro. Oh, thome. Ya nakuingira na kuna Narumoro guthi nginya kundu gwetagwo thome. Yes. WaKim mena mutumia wake ri. Irire. Ni mere gukorwo very key people in an ongoing case. Yes. Na WaKim ni andu aria maragia tari amaku. Maragia tari amaku. So WaKim Igoni Tuathome. Usimkona kitu gitoero. Ni tukinagia. WaKim ri. Mae toke farua kwa muthungu koragwo na ranch. Yeneyo. A rancha. Na gukihaneka crime kou. Na no mari compound ni undu ucio wikatia. Ukihaneka. Ukiigua mbeca kihiri kiega kia mbeca. Mbeca iroretwo milioni mirongo icio ti nini in cash and assets itokuwa na some gold artifacts cia dhahabu ogwo cigekeiwo cia muthungu uyu. Yes. Riu WaKim na mukari gwatuirio ya ugituika tio mabangire uicio riku uicio uyu no ugituika atiriri nio the key witnesses aira. Yes. Na tondu cira uyu naguo ti cira munini ri na mundu we ni maiko manyita na muthungu uyu ri ana niwe wametete ku makiri mangio nao ri agikirwo riu nitugupatara kumenya uria thoguo na mami wanyu ri mekurorwo wega marutage uira nginya crime ino eki atia ikirike gucungucua icovwo muthungu utonake akina kindu gitwa financial muscle akimethera andu metagwo private detectives. Yes. Witness protection kugitira aira. Yes. Akiwete gukoroma ari aira cira-ini twacio ri it could endanger their lives kongo we nie kwirutira amahe kindu gitagwo protection. Ni wega twambire akiuga atiriri no mabe mathamio kou matwaro onoko ni na nyuki maikare kundu utiri makiuga tingithie o mathame mucie imwe tatingothie mathi maikarage hoteli WaKim mwere atiriri tuzize ikara goko ithiwe tibega no tugithie ni ari tuikagia kindu mahiro detective acio ana akurangira mucie. Yes. Kurora maundu mao riu security riu ni maraigua marituheirwo tondu itora ni ramona na ritho ringi mari goko WaKim niki kurarangirwo ni andu bena nginya micinga. Yes. Tondu they are armed to the teeth. WaKim. Yes. Gwa WaKim cia wangu nirakwira WaKim ri raisia hana nguvana ararorwo ni cia wangu iciuretie mituma ciande WaKim na kuoya cumbi ni kurarituha wahota kwirathirwo kiugo cumbi wakume cumbi bika niwonete nginyo nake atirageruo riu na WaKim ri undu ucio ni muhingite na ni ahurire muru akamwira atiriri murio oi inyuku wai hari kamfango mweki na muthungu witagwo Gorisi ni karaturituira twina thoguo niki wambe thoguo ndamenyerete kurumirirwo ni andu utikuru mathatwana nake nginya mungetho wa mbere haria thoguo anyuaga ri to hatiko license ri ni marambire kumuhura marubuku ni gukana na thirikari makona tarametanira thoguo ni anegena akiuga andu maramurumirira nginya agithie bata wigo utuko wa andu mana marakunuka mahuti-ini ta makuno na riko na hi watu kwaje muthungu ni uratuhinga to ni uroneka ni itura riothe
onako turia irari gucia ha ni urekirira muno uhoro ucio mere matie kunenehia uguo ndagiritie kumera mehe cuguri marauga matithia rivu nginya sande thaici turoguo turaria twina kandi 10 cia harambe tokura tukie turanenehire na tono marikinya handu mathie na turi fatara muhiriga ri na andu aitura ri ni wega mumenye uria mekweherwo noko mekweherwo mwe korwo kwa nyamuci wao kora kuora mai andu mathia gutaha mai kuu andu ni mararituirwo muno ni kugira mai andu ni mauga guku nduthoki ni nyingi we menya uria gwika kana mahoranie na asifu ni moikaine ni moaida na andu guku no witness protection ni ramarehera githini ndaramera Mabendi, simuendage kidogo sasa. Nasikiza mpaka mambo ya kinyumbani. Mpaka ngevuta njiri. Mpaka ngevuta njiri nasimama hapo. Na mniona kama wanasemanga mnanuza mbangi yataki kunja. Simuendage mnakunja usiku. Oho. Magoka watuka. Unanipukuzia marafiki. Unajua ni mbaya. Ni mbaya mtu kupukuzia marafiki akiwa umri yangu. Kuna mzee inaletangia mimi mulatina na nduthi aleti. Aleti gira kugiga moko. Na hii pombe napatia mimi ine Kenya ilewezi. Na kunywa tu tumbo nasikia kundu. Hailewi. Arenda munyangati. Ile ingine na mninipea mnaita sinjui mbululembo. Inigonga kichwa ngasahau. Sasa nitukumbaniane mkiona nduthi ya mtungi, msisimamishe akunje express. Mnaningalia. Yenye mkiangalia ni kama kesi za kuicha lini. Ndio itabidi tungoje kama mwaka mzima. Kesi inakaa na sisi tuko na orders hapa. Kama ni orders. Onda sinatoka kwa nani? Tunaona hata mumbu wa sanjirani silingeuza njia. Kwake kuletwa ni andu na mahiu. Na unajua kuna watu ya kinjenji unakunya kusanji simu huku. Hawanji. Ama mungekaka hapa msalimiange watu sio kukausha sura. Wakenda na wote.